Mấy cái quay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun roi nei la mai tun riu dare. Asai August rik ru na kanai kum sing nei chui na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the call. Senapati August rik ru na khan. United Naga Council tung Emergency Presidential Council meeting. August rik ru na khat senapati kau UNC bang kau nai mai Naga tribe ho host tung presidents kwai le meeting kan me kau agitation tat kai khang dinglau kan the kumna tabui thia kau agitation hai tat kai tat kho chu tu mai tai thu zang ru na pung lung khau ti thai patat khang dinglau kan the meeting tat kai kan metai free movement regime lagan kan mai khani Naga ancestral homeland kau border fencing tat kai ba mai issue kau meeting kan chongi UNC ri naga mai koi khau gong ni mai challenge khangta chamda na bam khang ti thai kane government of Manipur khani government of India khang free movement regime lagan kan mai kaloi na laudat khang khani naga mai ram khau border fencing tan ba mai hai in thak lo khang demand suna chang chui tong ultimatum ti lau kan chongi ultimatum 20 mik tang bam sini government rate house lau mak na ba mai lam khau emergency presidential council meeting khau ka phian thi tuna UNC ri ti thai kane UNC tong statement khotai intau thu kaniu khang rambai mi thiang ma ge government ta nu mak mai agitation tat kai khang na di the tu na ti thai kani UNC tong statement khotai mi tong issue khau agitation azu tat kai lo kan the public release ephemer lagan kan mai khani border fencing ta nu ni mak mai tan azu lian kan the khani press statements memorandum azu ni dilau kan chong thi tiki government ri thai lo mak na ba me sang tat mai agitation hai tat kai ni the tu na sa kani mi khangta UNC ri ta bui thiak agitation tat kai khang khani akum na tat kai ni tu mai lam khau zang ru na pung long khau sapat ni the tu na naga mai koi khau ti thai kane kumai zangri UNC tong constituents unit subordinate unit khani associates units All Naga Students Association Manipur Naga Women's Union khani Naga Community tong resources koi kha mobilize su ka hau khang ti thai kani Naga me koi renew tong rights culture khani traditional ties kau intip na dingbam khang khani hu thang gwangni mai Naga me koi khang athung bam khang sanghoi kani Infal August rig ru na khat Manipur State Commission for Scheduled Tribes Act kumchingnai na ru na padai tong section kathum kanai e thailai na Governor of Manipur roi Hungyo Worshang IAS the Manipur State Commission for Scheduled Tribes tong chairperson khang nominates lau kan the intaw kamai tourism department Manipur tong secretary pongba mekhari hab inbu lau kan tonge Worshang IAS tai Ningcho village Kamjong district horiye kamai hai varaiso Hungyo Government High School tong retired master nai kumna kamai kum singnai na ru na khatong IAS batch ti Hungyo Worshang Rui Tribal Affairs and Hill ton director ni phunglau kani kumna mi ma khotai Tamenglong khani kamjong ton DC ni phunglau kan chonge Infal August rig ru na khat Naga MLAs padai ri Manipur Governor Ajay Kumar Vala ta Raj Bhavan khau gwang ariu na border issues free movement regime khani Indo Myanmar border khau fencing rangba milam khau pari ra kan the Naga mai NPF MLAs awangbo new mai Kashim Vashum Laishio Kaishing khani independent MLA J Kumosha kani rui Governor khau FMR khani border fencing lam khau la san kai me phungwang na chuzak na loilau khang sanghoi kan the meeting tat kai kan mai tai United Naga Council re Prime Minister Narendra Modi khau ultimatum tilau kan mai ka gan tang kan mai nunge UNC re border fencing in thak lo khang khani FMR hai ka loi na laudat khang demand su kan chongi kan yu chong demand hai tan suna tan pat lau magit hai Naga me riluk mai ching district National Highway re alam mai bam goi khau indefinite economic blockade tat kai pani the tu na ti thai kan chonge UNC thelai na border fencing tat kai ni mai ma khau dilung mai Naga minun khau thantau kan mitong ma gi tuna pian mak mai indau kani central government re border fencing 9.214 kilometer stretch more dang khau thu loi kan chong thi kumna government re internal border Manipur Arunachal Pradesh Nagaland khani Mizoram koi mai kilometer chingkhat phai zruk ridai na kathum high fencing sukhang plan subam chongi mitong project saidangka crore ching tamru na khat kaibam nuwi tuna sakane Infal August rig ru na khat Manipur tong underground puam charuk ri Independence Day August rig ru na pung kom singne ni chui na pung ting mi khau total shutdown kau kan the total shutdown te lau chuan jip chung khwang khat khori tingzin khwang charuk makhai ngan tat kai pani tu na ti thai kan the coordination committee bang khau nai mai nu mai puam nun tai Manipur tong public goi khau Independence Day ngai makna Black Day observe suna black flag sai thau khang ti thai kan the korkom bang khau Ben Sulau mai nu mai phom charuk ka zau bami mi Q2 Kanglai pa Communist Party Kanglai Yayul Kanalup
People's Revolutionary Party of Kanglaipak, Progressive Faction, Prepack Pro, Revolutionary People's Front kan United National Liberation Front haye. Korkom tuang statement ko tay Manipur kaulat lunay ba mi hai India tuang. Gai mak may policies ri di padbam tuangi kumna mi kway. Hai mi tuang region kau government's action si may kau repad bam tuangi tu na sakane. Total shutdown tat kay ni may kau emergency services, medical care, media, water and electricity supply, fire services kani rachap tong ceremonies tatu ting lagi tu na titay kani. Inbu na nu may puamba may Socialist Revolutionary Party kani National Revolutionary Front of Manipur rini korkom tong boycott ta machuang na kuang ru na kanay statewide ban tat kay ni tu na titay kani. Infal August 3 ru na khat. Manipur Police Personnel Gaanphiu Infal East Commando Unit tong officer in charge kaza na drugs langgot metanim kan metang sian la na inpadat kan may thai pat na kaniu Gaanphiu ta suspend su kan the police official tong cham thilai na police officer nun tai rui dangka laksaruk la na drugs traffickers ta inpadat kan chongi tu na sakani police officers pangtai Inspector Ningthaujam Devdas Singh, Sub Inspector B Batsom Singh, Constable Tariq Azi, Head Constable Mohammad Rakib, Khani Jamander Mohammad Amin Shai, Kanyugway National Highway Pekan na kanay Indo-Myanmar Jangkaw, August 3 pungunong tay drugs langguat meta, drugs kasaw na nim kan chongi tiki siyan Kanyukhangla kan metang, inpadat kan chongi tuna sakane. Tamenglong ting night luan, Pukpabu tari rut na kanay kum singnay ni na pungu. Lao chuan ting riu putni, kalan ting rai na ye, ting sin sing bang muak na ye. Pukpabu tari rut na katum kum singnay ni na pungu. Lao chuan muak na ye, kalan night na ye, ting sin sing bang ting rai na ye. Mai kugway na king in sui na king lau mikhanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin rek ngan mak nga thon kuwi. Asai khang tu cham hai khau ringan lau thi. In thuan lau thuan khuang ru makhai kai mekan rui, king in sam da lau kho thon ko thei.